Nkethinkatho na ntuna mutegeri bwega nuntuba kuona kanya kugwatanira nao nikire Nteto cia Weru Thaa Ithatu mitagwa NTINYARI KINYUA cyane jamaja tukubanganiritio tukubana arua kire Nteto cietu Kudhurania kiri Nteto cia Weru uretaini mutujwa layer premium fortified sifted maize meal na layer premium all purpose fortified wheat flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Layer premium, nurturing the world. Munene wa Ritingogi obisini ya Governor Julius Mbijewe kwa reri ya ureibo marandu kire ya kandarathi. Umaba biashara ba Miraa kuregana na mendekithia jarajara etio ndegi kundi kingi kiambirire ya kuthurana irore kenda kurita Miraa tambo gita. Igediobi nene bia grade 6 na 9 kweregero ndi aritona maskuru jatite na mbere kuibangania gwetere igediobi bi. Twakuretera gicunche kia bithato na kia muthia kia rugonoro mwanya nthaka cia uranike. Marinkiremi wa mwananiri wa mathithio tukubwa na arua. Munene wa Ritingogi ndene obisi ya Governor wa Meru, Daktari Julius Mbijewe augite kamite iria yaumbita kwithirwa igithithwa gutegera marandu ja kandarathi nirikitie ngugi yao na kunenkanira ripoti ije kirirwangirwa kigina ni Ru Finance na kira gitigere ni kumikia mbere ya mbunge ya county kenda hichunkunwa nera nandi oritia kandarathi barabonde baritete ngugi na thirikari ciao mbere kiriria nuntu bakare wa mbunge yarikia ukurukia ripoti iyo nongerete na kubathirikari Governor Mutuma ni ikirite wirane itethero iri na kimenyano kuria kandarathi baba itikumakania muntu aritire ngugi rungu rwa wathani bwa Governor uriko kana uriko mutugikare gatumenyithia. Kuringana na murungamiri wa Ritingogi obisini ya Governor wa Meru Daktari Julius Mbijewe na ugite kamitire athithiro ya gutegera marando ja county ni arikitie kuandika ripoti yao na yethire kinenkana ripoti yo kirirwangirwa kigina na nandi tigere kwa kirembunge ya Meru kendeka thujwa na ithire kiarirwo ni MCs bau na kiuga bakurukia marando ja kambirwa kuriwa oreo. Committee yetu ya pending bills nerekirie ngugi yao na bomba kuandika reports na ndi bando ba report kiri finance na eventually these reports ikomba kwithira in of course the Governor Meru is the CEO na itkuirigira then the report ikomba kwita assembly for checking na for debates na mwisho nikaenda kuira antubara contractors barabara tangu then kwithira ngugi ciao no ntuciare capture kula na ibaikirie document beterwe na ngieta gutegwa by the committee ikandivise accordingly then kenda bomba kuja kule wangu ciao after the assembly. Bwa kuongera Daktari Mbijewe na ugite Governor Mutuma twethingia atekire mwanka kiri baraba gwitia thirikari ya Meru mbesa ciao itikumakania ni wathani neburi kwaritite ngugi akiugetha na ritire ngugi tene na watho na ari na maratasi ja mega jegie kandarathi eu. Area committee very clearly we investigate all the pending bills. It doesn't matter cha mwanka juliko kethe itari, but they must be within the law. No magagutu ngeni ariti no magagutu document chiareo kenda nabo they also pending bill committee better on the ground to ascertain na vena experts both engineers monitoring and evaluation team bobongwa na officers badrikale be in the front line kuona ni these are documents ira chia ngugi so gutio atigere anything gutuika ate ojo imuchore kana ojo imutori. No, it is all the pending bills. Ke report ra Nteto cia Weru juma rea kwa rieto ni mutuge kare
Pamwe ba biashara ba Miraa bario arimi bayo atui endia na mirei ni bombeta kwithirwa bakiregana na mendekithia jamwe jeja ni kiri rwangi rwaria rwa thirikari ya kaunti ya Meru bariuga jamwe jamendekithia jaja rio kubainyiri na kinya kume biashara ibu nene onto nandi bakuganikyo gitumi bakuregana na mantu jeja. Dennis Mugendi atumenyithia nkorokia. Ni beta wasusanyi kirota otumana ingilia Thaa Ithatu na wande mole miomera na totemu ndenge na watoto munda itolulu na motuma tokole amanto ya nibya tole yaira na okaza yakanengala muroka totienda twenda semera to wanda kwanda mera nikenusu tibanza bemera lakini wala bana mera to munda twatoto lulu tote kwanda motuma tweke maxine tolenda kwanda semera to tuengwa na tokolea mbere toto ya kinyatu na wanda mana watu tokata coach steam ni tetie miraene arenandi arimi a biashara atuyo na kinya asagi basumirĩtie kũregana na muswanda jura jwendekithiritwe ni mbunge ya kaunti ya Meru wikira mawatho ja Meru jegie Miraa rwaria rukwarirwo guntu mwanya kuthikira maoni ja mwingi na ndi mwendio Miraa iwe kwirirwa Miraa ka kwithirwa tutetekirwe twenda cio muntu byake bire yabyo tutenenkaira mbroka Miraa na nyathai Miraa no witie ke na mwerenge no ntoba wamba bureko ugathero ngabana nwewe na kiratasi ke nito to na yeterenge to mwakura batu tukura na ngabana manto yawe nayo beta Daniel githora na mumete njira cia kaboito batwe turi arimi ba Miraa tutetegeria biro ba kwendo tutinira Miraa ene kou oingi oriri mantoni ya Miraa ni yoro Miraa yora na chumare na biashara watu ya miundene pende no to ya Miraa wau ende manto ya korwa nanga tukaliro ende to bangiro manto ya Miraa batu tutetegeria tora arimi ba Miraa no to ya nawe to rwanda ro ritina kaboito na ndambero batu tumia muno no to ya Miraa to ya ko bangiro batu Miraa to itela egathoka ilaene tukayo bo mitora irande itare onde kwa batu tukoromba ngabana kithoiri geba na gyo kanto ba kai bakara ande kenda ba veria Nteto cha Miraa batu tokerea na totokienda itwendelee na biashara to biashara umato irambacha mao ke sumari kirite mainge ka batu to yare na itware ne yote ne na yare kinya ke finance bilela ya ke mbirera yare kwa bamunya manto ya mbeo Miraa batu tromba na mbeo na tokura munde no ka muntu mbeo eta kwanda ko na bakuibe kwina nasari cia Miraa tute kumena Miraa yete ka umithwa nasari tona nonto tute eu ne wamba bena ku direct county government kwa ngwera mutuma ne bareke ko uthithe kithoiri mbeo batu turita miundene mirera tweto twakura mirera miro twakura mire yonde tukahanda nanga bakethi county inge bakwenda weta kumithia mbeo bete na ara kutia anda wa Miraa bete bumithie lakini momero na ichie mbeo mirera anda na ichezika eta umithirwa Miraa kenda miako anda mbeo kou nyumwe no kora ndene na ne kuingilia murimi na muiashara oni beta anje ni muthoni na ndi mwendio Miraa na Miraa ne era kinyana bakwa na notho mathacinio ko Miraa bukuwa tukara thina no teme tutisaina no tema ndoto Miraa to yingiliwa na butaritanwa na to mimbi yongwe kuendelea kwa to mara to saina tutekwana tutisera tugorea na manto jau batu yakava ko mtu saineta Miraa no ini ngande mwandio Miraa anera na bakwa ante kuma ante saineta no era na ba notho mathacinio tweta koti twende bonga mweremi Miraa tweta koti to mimbi tuingilira kuhusu Miraa etikawa ko tuike mtu kawaida mireke atendagia bura kwendia kana chura mauri na njirere batere igweterwa katero inge ya kaunti ya Meru ya katero ile chene Nairobi torita katero na ara Nairobi tuchoke katero ringe Meru Miraa ne viatu amutaratara na gethia ni sharia hii tutozipinga ni thomethwo mwananchi no mwana Miraa machinani te bangero anto batano be ya gwiro ibo embe kaibo na Miraa bagulukia iyo tumekata na iu ne batere kuromwa na itokwera mutuma ntwethingia tabwetheria anto batano ndra batorianda cio mibuko yanda bakamatete mwananchi wande mwene Miraa gutwika no akuthira ni tukurea na manto ya ngabana mutume nayo na twaya igikoti na mutume endelea unopeo. Dennis Mugendi, Weru Njuma, Yembe, kaunti ya Meru.
Anto mwanya mwanya ni baikinyite gikaro kiragi kubanganitwo gya kwariria mendekithia ja Miraa mutine jo mutindwa aria babaingi baugite mendekithia ja tagatetheria gukira na kwagirithia biashara eje bakiuga kinya arimi bakomba guketha bonene kumana na mendekithia jau igoro gikaro giki ni kireki Ntere Chegembe ni watho bora bukendo kuruka bege mantu ja Miraa arakariba mutino ja kanga imure na rua beikanya kugutha bagicumiria na gwita uge bwao kumania watho bubu bora bukirikana buketha bukiguna muno antu bora bege Miraa bebe bongwa for the first time ni kwariria bora murimi wa Miraa akagunika na mauri ya Miraa yara yariritu gimbiri wambere antu betu bukumenya bira bithirite biena thina kibatu na bietoroa ikaterora yithirite Nairobi airport yarora kwa tuwe kambesa iri kuma cia Miraa cieginyela ki murimi ni citangi kinya murimi utebomba kwathi na mbesa ireko na mbesa ira so ga kulaitha mbiro ni kwariria ati cooperative igethire itangasa mauri ya Miraa wegito ita kethire imbrene tukethe tukimenya mbiri buri oginyela murimi na ira buri gorerwa cia Miraa munde no ntoke kulaitha ruare yembe kithomo kiremete kuma Miraa yikwa yotheri no ntoka umaburu othe bitona Miraa enereko ererwa mbiro renge ne kwaririe kaua ne wekira penalty kibara bonde ke muturo onde okamwana onde miaka 18 ngwe yae Miraa nikenda tumbo kuri kithomo no ntoto kuri migongo tutena kithomo tibuto getha tutethe Miraa enereko Miraa ene bakiuga bora bebata nandi na tikimira kike Miraa kithagi kibwa na kija kunto ngine ne konte Meru kuri Miraa bingi bidha bikirimwa bigitha bikigunuka nkuruki no ntokagita ka okethwa kwina thoko kana ndi aja Meru oni ndi murimi wigwachie kana ndi murimi wa mpoka ndeje bwa sentiment kithongo na bwa mpoka ute mpoka ite kuona value mbi into tabiu bionde bite na mbesha inonto murimi wa Miraa atwire ainyiritwe kuba atu tugatetheka ikuthirwa bill ici kana revenue ici igachoka Meru county yetu aja ikiokona tukethwa tuna barabara njega tukethirwa manto justima manto ja education kothoni ana batu kuga batu kundo churu at least bill ici kana bechi ici gatonya ja revenue ikomba utetheka menya iso siemfu muno bakiuga watho bubu bujete gitega kega kagutethira murimi wa Miraa uroka gitega karaja ethirito thinene tukuwa ati ni taria rain time onto mbiro yeye ne abati kwitha ya bwithirwe Meru county tene ko ibyo tukuona forum ekethira every instrumental tukuona kwena thina kinya cia county to county kwina amwe Miraa kwirwe tibati wita ko governor ai mukaririete mantu ya eta itaraka twina opportunity nyingi muno imami tu itwire imami wau itatumirwa twina recommendation ya WHO egwa Miraa neighbor classification neighbor tigwalilwa miaka egomi iguthira mantu ya talilwa forum ebati kwithira na inya sana ki mantu ya Miraa na iwe ebati kwithira faino muthuri murioki worunjuma mutirijo kangangi Kagiteno kabwiye kundi kimwe gitongeretwe ni Mureithi Kimento kumwegembe ni kiambiriritya kuya ni irore kenda gutigira Miraa ni kuritwa tambugitani na kada bugite kuma rwangiru rwa na kada ruri kuweta Miraa tambugita unio thina yonthe ya Miraa yumire na kumithiria no gutigira Miraa ikureka kugwetwa tambugita bugite wojane bobo irore bokathira ruju Ntere Chamawa na rakwirigiri kuthwa kuri na mamburaja gukungwira Miraa Nicholas Chabari na gutwacho Petition to delist Miraa from Nakada to the president. Tayari gikundi gia kati community kiwatanirite na antu obange mwanya baba na njara mantoni megie Miraa bathuranirite rwaria arora kuonaniria ati Miraa tindawa acha kulevya na rora bakwenda abakinyithiria mutongeria mugongo Daktari William Ruto batwe katukuromba Miraa eritwe kiri Nakanda itigethirwa ye both a drug and a cash crop Boba liuga agento kia kiomba kwithira gitethia Miraa kwithira Miraa tindawa cia kulevya na nikirie ndawa cia kulevya Kenya utiro Miraa eta nthingi no ntoi batu twingwa tuwikira Miraa ndawa cia kulevya na tukenda kwenderia nthingi kintu batu twingwa twitite ndawa cia kulevya ku thirikari nireke ociethia ni turitire Miraa kiri Nakanda no ntote ndawa cia kulevya kenda yomba wita nthire ingi cionthe ira iburi kwithirwa yeta thirikari ni yetikirie Miraa cash crop ko Meru yetikirie cash crop thirikari itikwenda muntu itia Meru ndeke itikwenda muntu etete ngari ne mwanki aeta na Miraa
uteri nyingi bate kwenda ithirwa Miraa na Kenya na intuke thirikari ni uturi kaskro. President wetu itukuromba ukue pamoja na sisi sahi. Tuseme Miraa is not a drug. Na sana sana tutoe Miraa kwa nakada. Na tayari bathuranirite kiatho ntugu uyaru Jumamosi bariuga baithiritwe baina mworoto wa kuthina mbere na kuujuriria afomu ino na gutaina ni kenda gwithirwa jina antu bonthe baba kwendekana ni kenda bakinyithia rwari rurukire mutongeria mugongo na bathina mbere na kumukinyiria na rute Miraa kiri na kanda. Sheria cia Kenya ni ete president na executive barabange na nonto na kanda ire anda ministry ya interior. President na minister wa interior ni enough kuongela kintu kiri na kanda kana kurita niguo ntwende tukuwa president narite Miraa kiri na kanda batuthiurunkia na kwita parliament kwita senate kana kugwithia public participation ya kintu tutikwelewa kithani ni ndawa cia kulevya kana ni cash crop mbere pio ni ro kithani cash crop kana ni ndawa cia kulevya kenda rwende twambirire kurwa maoni yange ya public participation uratu kwenda mantu ya itaita batu miletu tukiawasia Miraa ute mumiru wona mweguru Miraa no to anjolo na kijeni no to tukaenderia mukuru kenda anjolo eke ukienda mwari kwawe utumba kuona mwari. Siku ya 25 mwezi wa Oktoba tukutane zote pamoja ndio tuweze kujaza form tukiwa tunalijaza kusema Miraa yake areugite kuri skuru aritwa bacio baretia mwana bone kenda gutigiregirio bibi kinyani bikuthithwo ria kubatero ndeu na atarite aciari kumenyera bwega anabao kagitenega kakaigirio bibi Martin Mugambi na Nteto. Kigerio gia kipsea na keje agikirigagirwo kwambiria ntugia Jumatatu kiumia kithiete ndivendirio ngurano ya murugamiri caption ya kaunti ya Tharaka Nithi ariuga macukuru mwanya ndeni ya kaunti no imebanga bangite bakugana ati gatuthina tunini aganara ndenda kuga omde to na riazo ile lodetwe in the entire country anabetoba kiradi kyangi grade 6 ba kipsea na bala ba grade 9 kizisea bala ni kiradi kya mbele in history ya Kenya wekala ya kigejo kya grade 9 nikenda badi grade 10 ana bau beto omde bakolekia koda riazo bakebanga bangaga nonto bwekala ya kigerio Jumatatu tariki 27 rio ngurano agwe mwalimu munene wa cukuru ya primary ya Njandie Kiraithembari cia Wandia Mwembe ariuga ibaruthite rekondi nonto bakwambiria ngirindi 10 kiri kirachi kia mbere kiri mutaratara mujeru uju wa kithomo. Ta chairman wa KEFSHA ndenda kuga ni wega nonto bwa autukinyetie nana bau na jiari gutonenkela ana tokabado media system angelo ilea ya mbele na challenges ena tonto twinge twa textbooks ena tonto twinge twa arimo na nkinya utukinyete ngoshokeria rikali nkado nonto manto makoni arimo manto makoni textbooks nebambeta kumenyera akiongera ariuga mathina maramari ogoita cukuru ire itena bantu akuruthira kigerio kana center aritwa bacio bakathamagira kiri macukuru maramari na aritwa baingainge neskuru ya nini nyingi itena junior school tunashukuru ya Lori tunashukuru ya Kalumbe tunashukuru ya Kanini na mwisho tunashukuru ya Kelendeni yune inwa Kiela zone na tunashukuru inge kule Ganga Kagira Mbironi Kadiakomo na inge irankone manje twe Kiamago primary inwa chogoria muruge shukuru ja chogoria muruge nyinge jina na bakwegana kogu no kana kiralo primary nyumba kwerwe manje muthia riuga aciari ende nonto kigeri gikwambiria akabarerage ana bao bwega bagatigira bakoma bwega kuria bwega na kubamenyera kenda bakaomba kurutha bwega kigeranio ni giki mujiari namenyere mwana kagitanigaka ontu kuyu akelwa kura kigerio na mumenyere wega mwana atikadi kulala kulea atilalaga
mwana na menyelwe atikaudi kumama go tukwa mushelele ana ba tukabenda shukuru bale soba Keri potera Nteto cia Weru kuma gicigo mbunge kia Miraa mbitagwa Martin Mugambi. Terambere kurumira Nteto cietu twethirwa tugicoka ni uria masukuru jetu terambere kuibangania ni untu bwa gwetera kigerio kia grade 6 na grade 9 kiria kiumbita kwithwa gikirigirwa ni nyumeka itagati kuraja kebebia mutambo. Majanine, Kibiritia, Kwachine, Kaveri, Mpokene, Ndarene, Marigone, Mwankadharaka, Dengone, Kunde, no Weru FM. Nende kama nani? Yes, ndio wenyewe ndio ndio bada. Karibu kiti. Wata nini? Yes sir. Ukumenyiria ate uwe tuongane ona ndeze. Mbie mwende. Bado mwenyewe choke bonde. Chivo. Atubeto. Dia ndaburu mwenkima ya Lea Premium na chapati na muroiko meruka chiongwa cha mutujwa Lea with flour. Ini tarea. Menyera na kuria njai yaku na njirere agirite burunda mutujwa nkima jolea premium fortified sifted maize meal na juankano jolea premium all purpose fortified wheat flour na jolonekana na magurija mega buru na ni tamu toka kabura na New Palea Millers, nurturing the world. Nganilea premium. We gonna take it to I'm not wearing any underwear. Hii aisle mzima ni ya single moms. Unaona ile mako pale ni single mom. People are that styling. It looks like you use a flattening iron on your instead of your hair. How dare she cheat on me? I mean, are you my mom? Wow. Are you okay? Yeah. The way you're looking at me, it should come with a warning label. One that I can peel off. I mean, there are all types of shorts, Sai. Back short, front short. Hey, bro. She offered me 10 million to break up with you. I cannot take you seriously when you look like that. What I need is action. Keke, kabeja na kamutu yake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyanyi na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers moya. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara
Ni imboro na imure mutheri. Motu tujonge ni Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ikawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ti nice na Nice Extra Premium. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Pwega mutegeri Weru TV ntubagweta na mbere kurumira Nteto cietu tugicokera DCC wa Kiengu na aririte kwibangania kuria bombete kwithwa bakibanga gweteregero binene biria birigiri kuthithwa na kwambiriria kiumia twitite lura kedode uranwe DCC wa Nteri jiugite ni bekite mibango yonthe kenda kiro giki gita na mbere gitina wangaratania kinyaburiko. Ori kierio kia muthia kia aritoba form 4 nikio KCSE kitite na mbere kia KPSEA na kia KJSEA kirigeri kwambiriria kiumia twitite. Deputy County Commissioner wa Kiengu Sub-County Laura Kidode na wite Bakaria thirikari ni baibangite bokwana utiira sierubi ni bekubwithika boya. Tumeanza mitihani ya kitaifa, imeanza wiki hii. Haswa mtihani wa kidato cha 4 tayari umeanza na unaendelea. Mtihani ya KPSEA na KJSEA itaanza wiki ijayo. Na wakati huu wa mitihani ningependa kuwajulisha ya kwamba kama serikali mikakati yote imepangwa jinsi ambavyo wanafunzi wetu watakavyofanya mtihani, na tunajua ya kwamba wametayarishwa ipasavyo na walimu wao na kuandaliwa vile inavyofaa ili kuweza kufanya mtihani hii. DCC Kedode na uritia ciari kuoniana bawe ndokaitaka kakierio nikenda bomba kuthwaniria kierio kibate kubatanga na njira no iriku na kuluki utira kinyani bakuewa bia kuria bira bitombo basumbura bare kierio ne. Kile tu ningetaka kuomba wazazi wetu ni kwamba wakati huu wa mitihani ya kitaifa tuweze kupatia wanafunzi wetu ile nafasi nzuri ya kufanya mitihani yao kwa njia ambayo haina mambo mingi. Tusiwe watu wa kuanza kusumbua hawa watoto wakati wanafanya mitihani, tuwafanye wachelewe kuenda shule ama mtoto akose kuenda shule. Hata huwa tunaambia wazazi ya kwamba chakula ambacho unapatia mtoto wakati huu wa mtihani, tafadhali tupatie tu watoto wetu kile chakula ambacho wamezoea kula. Usio wakati wa kuanza kupatia watoto chakula kigeni, afike shuleni kianze kumsumbua tumbo na anatakikana kufanya mtihani. Kwa hivyo tupatie watoto wetu support. Najua tumekuwa tukiwa support vile wamekuwa wakisoma, na sasa hivi vile wanaanza mtihani wa kitaifa, tafadhali tupatie watoto wetu support ambayo inahitajika wafanye huo mtihani. Nkiripotera Weru Njuma Kumembe, Bitawa Marion Karugi wa Naftali. Oitene nthaka cia Kimiru ni ciari na gitio gikinene na kwithirwa mtu ari muthakani kwejanagia na gitio na kinya mitugo ya kugwiria mwingi. Indi kagitene gaka ruje ironekete raka rwanjirite kwethera mutaro. Nthaka ikioneka kwaga nthoni kuremwa ni kithomo na kinya kuremwa gutwika ituge bianja kinyonde berigiri gutwika bababa na kuru bantu kocha rojo. Ina thineri giki ni gichunchi kia Thaa Ithatu URETERI ni Nicholas Chabare.
mficha uchi azai Oma ora oithaga utheri ibwake kuchwa mwana gwithagirwa kwithina na atiombana thina ka oma ereo ni shinda yetu kama county government, ni shinda ya kanisa, ni shinda ya wazee wa Njuricheke, ni shinda ya community leaders. Na ithina ikarega aguchwirwa ambetere na mpwe no aitume eti mwana wa mweje ake angaratana ende imugongo gunthe kuandika watoto kumwaga watoto kwa mashamba wafunde miraa na kurandaranda kwa masoko watoto wadogo 10 years 15 years. Hiyo ndio njia ya express ya kumaliza jamii. Wakati nyinyi mnafungia wale wenu huko ndani wanachuna miraa huko, wale wa wengine wanaendelea kusoma, baadaye nyinyi mtakuwa na watu wachache ambao wako na qualifications ambazo zinahitajika. Wakati keki ya taifa mheshimiwa inaweka kwa meza, utakuta Onyango, Wafula, Mutwiri hakuna. Mutwiri alifungiwa huko akiwa mtoto akichuna miraa. Alafu mtasema mnamalisho. Kirige chunche igikike bidhato okiarogonorwa mwanya rwa anthaka aije turenda kuona aborambe tere eja guchwira amwano amweje ntaira nikenda thinambe na guchenchia muturire na muturire wake ochoka arainini kairi kiromba community na kinya thirikari yetu na balaba kusika ba tetheria muno rutereno kana kaije katikolane kathilela pio no ntuikolanite karugwe kuthilela okuria the holistic family kutuike tukiolela cia family yonthe mono mwari na kolelwa o mwina kolelwa na aciari bakolelwa masilai yo nikenda mama batatu behind bwambere burabo bateri kwithira bokiruthika ni kurekeria mubango wa murungu igita aria ombi ibwake uthinambe na kuruthika ati mtu murume na tuike mutongoria wa mtu umwe kuru na ayuche ekanya agake burakwagirite ata kwangaratanwa aciari betu bendele utumenyera yoba menyera mwana mwari bendele utumenyera na ingwitikia tuka muvweya na tukendelea uraba ukire manto yari batenda anabaru batawukiru betero anene otheri na berubo bandisi otheri ende basosogolo njire no thinya ntwatunye ko baitete boy child na the generation carriers baibo antu baraba tuma kwetha kwina multiplication in the world na baki akwetha bautea nerua turethero at the end of it tutena the next generation bobonge bobateri kwithira bokirutho ane mwanadamu kutethia amwana mweje ni ati na baterie ekonera mwana mweje na kumonenkera mataro kinya ari munini nikenda gikura kure akimenya akanya gake kamto murume na kuruta ngugire ire yake nikenda thinambe na kwithirwa kithuganiria bwega mukura karinze nona nkurukie mwana ari mutene uru oiba wesi mwana tisiro uyo na mantanyi mari karatia kwa uni nkuria tu semina inkwenda toyokelia manto yoye no rito sana na twanjeri kumenya mwana muthaka abati utano akiri mbere atano akiri ke kumenyethwa owe muthaka obati kwethia 1 2 3 4 5 kuboromba asiari nkuboromba pastors wenzangu nkuboromba arimu ethero ni bokiareria boy child wethero bokeba empower wethero bokeba advice gutigira amwanu amweje no na kuthoma na kuthinambe na kumweba beria kire kuruta ngweche aibaro aigitarira ari mwana munini no ntobonge bomba gutema mwana ojo amweje aethero akithinambe na kwethero ari na inya uturoni bwake na kuruta ngugire baterie gutetheria mugongo thinambe na gukura bila biombo utuma mwana ojo abwa no tothai mirera twategemea tuwai mtu atumira ona mbecha hiyo kazi ni kama imeisha hiyo saa hii. The only thing ireti yetu kuno mutane oyo mwana oyo ku the boy child unless you empower him on education nilio akomba witethia na ethero ai mutane oyo ntobia we nikenda tumba kuinga mathina ya yonthe muciari okuwa wina muna muthaga kintu kambe tole kithomo mwana athome mbere akinyirira itarari otanwa atano itarari watire no ntoro tu utanana baba tacielewa mbere utukulusi no tukuraniria maisha kana gala bwabata ende ne kuthi inambe na kuria anto obonthe ibaraithiria ati omakana gakaeje kathiete nambe na kwangaratana na mwerekera urakayochetie uturoni bwake ti mwerekera omwega sielewi kwa nini watoto wataendaje kufanya kazi na inajulikana mahali wanaenda wanapepa na pick up na inapita ikienda na hakuna mtu anashughulika kila mtu afanye kazi yake Antonia Weru TV Beton Class Chabari
Mwandiki munene wa matujege makoyo na Blue Economy Betsy Njagi na athingatirite murandi jwa nyota jirani jwa kwejana kigina kirindu kimbithi kenda bomba gwechukia biashara ne Njagi ugite omuyuthi akamukira mungana ja chiringi ngiri 25 magita jairi mbeche iria ugite kinya itethirwa igichokwa Mati Mugambi hatumenyithia. Muruti wira munene rwang'ini rwa makoyo no tonga baroje Betsy Muthoni wa Njagi na tongoretie mutaratara wa wandikithia bwanduke mbithi kiri mutaratara wa nyota uro kwirigirwo kubatethia na program ino ni tethia youth across the country, all the 47 counties na every ward ukethwa kwina 70 youths in every ward maria maka benefit from this program. Every youth akanenkerwa 50,000 Kenya shillings in 2 phases kende bota kumutethia in biashara. Reu registration yabingirwo tariki 12 umunthe tulia kurutha validation registration exercise. Mbese ntere cia kaironi kirigi chigo mbunge kia Miraa ariuga yuthi baba bakuri mutaratara ni muthenya we munthi bakanenkerwa muyuthi ngiri 25 itaria mbere na itaria kairi kenda kwambiria biashara mbecha itari cia guchokia. Umunthi twina the team from GAO, team from MSME na team from youth departments oka to make sure the registration and validation of the youth maria maruthiri application is correct. In Tharaka Nithi only twina over 9,000 youths maria maruthite application, 9,332 youths. So these youth ni maria umunthi kurutha validation through the chiefs, and after that together turuthite some tests as government, alafu makapota kuona the first tranche of 25,000 and the second tranche of 25,000. Muthia ugite baraba kanenkerwa mbecha ino kiri muruta wa mbere ibaraba kurikia form 4 batathi na mbere na kumagu baraba thungire makorenji na kuthina mbere. Leo program ino ya nyota ina 3 components. Ino tukurutha verification umunthi ni maria makinyirie form 4 matarutha any other course between 18 years to 29 years. Now in people dealing with disability up to 35 years. The other 2 components, see on job training and another component. In the department, and Nelly, they'll be able to launch those other components, see on job training and many other components. With this program, it's a 5 billion project, and it will cover all the youth across various spectrum. Kiripotera Nteto cia Weru kuma gicigo mbunge kia Miraa mbitagwa Mati Mugambi. Mubunge wa gicigo mbunge gia Kiaru no Ndindinyoro na aririte kigina kiria thirikari kwa nthuki mbithi kia nyota aria omuntu akwirigirwa kwewa ngiri 50 akiaria Nyoro augite mbecha ibatere kugithwa mainda jairi nuntu irio na chimite kiri banki nene ya thiguru ni World Bank riu no rite thirikari kuthangikira arimu ba university barabari mugomo ne akiuga kuri na bata ya bokuru wa mbecha iria bakubatara kenda kithomo gitarungame. You might think the government is very invested in it. I want to make it very clear to Kenyans and the Kenyan youth. The Nyota program is not part of the revenues government correct. Is not also not part of the debt that I keep talking about. The Nyota program is a program fully funded by the World Bank. Kenya ought to match a shilling per shilling. At least also to get the rights to milk political capital, so that the money they are giving to the youth who want to start businesses, instead of giving the young people of Kenya 50,000 shillings, which is coming from World Bank, why can't the government match the 50,000 so that we give the youth of Kenya at least 100,000 shillings to start their businesses? World Bank is paying every youth 6,000 shillings per month on the skill side. Why can't the government match the same? So that instead of giving the young people of Kenya 6,000 shillings per month, they match to at least 12,000 shillings. So that as they dispatch the entire government to take political capital out of our World Bank program, they at least pay for it. For the last 37 days, our universities have been
in a situation that has stalled in terms of education. There is nothing happening in our universities because of the lecturer strikes and also the non-teaching staff strike that is ongoing. And it seems the government has totally abdicated its duty because we do not see the urgency on the side of government when it comes to handling the strike that is currently ongoing in our universities. And it is very appalling. And to make the matter worse, we have seen in the recent past that the government has now started threatening UASU and KUDHEIHA. Yet what they are asking for is the government to honor what the government has already signed in the past. And we are demanding and asking. The money that the lecturers are requesting and the members of KUDHEIHA is 7.9 billion Kenya shillings, which is covering up for several years. And if you look at how the government has been spending money in the recent months, as it was actually released by the government itself, we have seen that the preference of releasing exchequer or money has gone into votes that are engaged in political management. That is why you see the operations and management budgets in the big offices. For only 2 years in the financial year, they had already exhausted money for the entire half of the year. So the country is very eager to fund political management and to fund political barazas like the one we've been seeing in the name of empowerment, but they cannot find 7.9 billion shillings to honor a CBA that is already in place, as signed through UASU and KUDHEIHA. Utheja sana njira ndi kunguchokera nkatha cha mwanya mutegeri ntubakona kanya kugwatanira na untu chamana kari ntukia roje thurana utukobobega bitagwa NTINYARI KINYUA morin krimi no karimona ndio wetu amatithio.